kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Menangiti magsusuway katapulimanan Taririmo Dato sinuwalan Kada katong haruson lihon Haruson lihon No gitambalut Yesus kasasarit korong mamodumi Ay soko irwa Sinunod kadang katong Yesus na sondihon
soluna Kosorot ako dinangaantakan Korong ginaw nilpong sara Kada katongo haro ison lihon Haro son lihon Logitang balut Yesus kasasarit korongo mamoduli Ay soko ilan sinunong kadang kotongo Yesus na sondihon Harong sondihon No kitang balut Yesus kasasarit korongo mamoduli Ay soko ilan sinunong kadang kotongo Yesus na sondihon Ay soko ilan sinunong kadang kotongo Yesus na sondihon kadang kotongo sondino di Yesus Kanomisis at ako isang samaya kinarhingan isang kerjaan surga kung sikaw dot insan po kaswabon na bayno tukan mihay kapagyampay maya diti kasalimbahan dot kay sisan do sumambayang min susuwab kung sikaw do pangahakan no isang buhat katilambus dahay ti nununa pahit away andahay it oroitan agulampatan dahay do kaswabon na bayno na palagasan naman nahak dot katungagan kagudo rohani dahay kagiratan dahay kumbi nagimilan o pagirat o monisiwo dahay tinasambayang dahay iso ang aran Tuhan Yesus amen. Kaya sunong kaswabon kapisanangan tadaw hari Rabu umadati din sanan kasari-sari det pensawatan dati rarayaw dati kumakin rahingan tu bayno nga pay miyaw ta ko pagi kung sikaw nagi kumad pangahakan kinarahingan kumadati tu ay kano ta ko dat tumilambus isuang dat kapagyampayan dat monikid kaswabon jadi bayna na pohom ay, kopiya nakawal gi. 45 takadadi buah nga nakalambat lagi 5 minit. Ay mo nguro. Obian ta koy tino. Bayno na po nga miya galidit panambarasan na pa dati hari kumuyon do mencabar kinarahingan gi. Miya galidit kakikitanan na po nga it mencabar kinarahingan intangan ta kan nagila tajuk no ka ila tulo daw kinarahingan ko kada kolokot ka ipagilitan dati magisusuway na po dati ti kaboboyuhon wakon na po di kaboboyuhon dati nga alokot alokot ako mutihot ti purimanan ko dat memang alokot ako no isuanggot nununu buruan ge
sakira magindalan yoho net monatasat aswabo semua dia ihoy makatahuri sakira miagal ko manginsan ang karita ina pa isang ano karita aandadan mo santob na pa di mila-mila kikisa naman pakikisa okay? olokot mo si karaja. Jadi opurimanan ko olokot ako yung hotila. Nga asanang matirid opurimanan kay opurimanan na pa nga kaingat ko no. Kay lo ka na pod olokot ko awal pag sumadia no okay? Iyati ka daw nga kagumuhan miagal ko ilot karuhang tangondo haro nagit olokot mo si karaja walay ki magonsok nga olokot nga yang penting ka kakaraja kait mangimburo ki jadi iyati magisusuay at kapurimanan dati harohit ongo sikap harohit kakitanan po nga ay aulud do karaja bo nga harohi sinsay nga yang penting hasil kamatugad o dumot pamabor sa olokot tasway olokot kang kulit arulan mo oloyo bayo na po ano di nakanda nila panulis sigog ka na po ay simbol na minadhilad kalimpukusan nila pasal 40 Mazmur 40 ayat 18 intay to ko nukasyad sinimimbul Mazmur 40 ayat 18 Yohon na pati nga enggorit masikin nga kinarahingan mangintong doho iya na manguhup doho popoydu doho kinarahinganku kada kolokot kada kodomot nugya odomut ka odumot aluk kaditi no gi hardi kita kun aluk kon ko aluk no pangamurong ka haran gi kaborosat orulan hari kaborasa akugoy komando agumo idi dusun to katigi nga yang penting dusun nuno na po yang penting dusun kada kolokot kada adamut kada aluk kada arulan ilo nila pagangatan itu unsub ikamayondat mencabar kinarahingan kakararangahan ki mano pa di intayat kinompokan nila Mazmur 40 nga papakito dat ay haro kalimpupusan nagi kasalimpunan paingkukura kasalimpunan nila panulisan kitab Mazmur paingkura nagi kadawhat ay kalimpupusan jadi iswanggat kasalimpunan kalimpupusan nga harap piagalan ka nunu piagalan nila ayat ta kasalimpunan kalimpupusan kakitanan na padati nga ay minimpun miyampay dot ikapurimanan da kayong goritan sayra da nalimpupusan nila ayat 40 nga gulya nakagot iti napakapasyan ko nga pengka ka ako ini sangsara dan miskin kakago minamaguli jadi ikapurimanandat miagalid di ina padihit tulisan ni siya nga pengkuro makiano dat panghupan mamuhon pertolongan kinaraingan papakitaw nagi dat kapasyan na pod
ay inuman paintalang dahil nga harati kay garitan haron nagiti ka mo na masikin. Dako no pada apuri mananam paingkura dako kapasiyan ay garit kau ka. Kumati kay laham paingkura di Timothy madulin nila kapasiyan ay garit tay siya ko amo. Di Agnes onong paingkura di sila kapasiyan painsuang to sila masikin ko paingkura tampinay Edson Salumin paingkura madi sila kapasiyan yon agumo na patuhat dati ba maniki dati nga kapurimandat paingkura karalanan na kapasiyan dati oing gorit to katay ko masikin to ko oing sana na po dati nga perlu to ko dat panguhupan na kinarahingan sakirat oing gorit to kom iri naman tidid perlu kapi pertulungan kinarahingan ki da oing gorit kapasiyan nunumanging gorit to kapasiyan dati agumo garit nga manging garit di kapasiyan ki katutun ko kamanda garit ay jadi garit ay garit hari mo tingarandat ay suang talun da garit ki nuno na pa nga manging garit di kapasiyan dati kapuriman ta kay masikin hali piat kita tulun dat harakahaharan nga ay isay di kapuriman da kaya ay ipi ay kaya ay kapuriman da kaya iri pagi kumaya na patasaro to ay kapuriman da kaya o insanan ta katinga masikin it otapat kapya nga masikin ni bo garit o saraw ko dit insan dat ay hilok kalasunan inanambo tadi tong pinay PJ to kum har ko pa yung tidadi garit to hiti ka to kumangkan mangakan mak to dia ledi bul landak kata saro ko to ina pa oratian ko nga hari landak pat it garit tot koritan mo hiti tad mumbaya to pala garit kasyo mari ko man siya garit kata saro ko karikat nga idurian landak gyagi durian isay da ko nakumbalat na kano landak paswa nga na barait nga pinagulo hatulo pasaliwan na di nga lapaka na po barait at sumulo di hulo di landak jadi isuang kapasiyan dati nga ay kapuri mantakan na po masikin ikaya kapuri man ni masikin lobi pa di masikin kapuri mantakan na kapi masikin nga ngon na po susuyo kapi ay say tulun na kaya dito pambagunan masikin nga ito kati nakuro iti na po pamagunan ng akanika yati sangan ilo na kumo na masikin to ko ay so dati tibo o insanan na po nga dang kinarahingan nuno na po'y harad idati dang kinarahingan ngay nalasalas to ko natin kumo na po nga masikin ngay to ko matititang pinay inapahit ang kiharo-haro nga takay kapi ang magandas to sarahan na dati dang kinarahingan nga imatindi puji Tuhan to pinalasan ko damot man tadi di kada to kanod ang kolit kada na tamaha sa kira na pad untuk kapalayanan kinarahingan nam to mahanta ko na sukungo kadit pangungusa puri mon ka nga ang garit to kay isuang nakapasyan to ka umbalay pagi dati sumunsuri ha kapasyan mamusaraw to ka din ang katalib sigo kad kapuriman kod ay
Ajaib kapya panguhupan kinarahingan kumadaho ka. Karita no, sembulan pira CCM. Hari ko ket 1.000. 500. Purimon kanu nga piro na taon nung membayar. Kabayar kasari ko. Tok susuai mo tila CCM mo hatus-hatus pumatid CCM. Timpo 1-2 bulan ay purimanan ni kalalahid nga tok purimanan mo ti karita dati kaano nuno po akwat piya mangka namiyak kay oris kombal na karikat ang talutulan apatulan numay kendad ang duwausin na diesel kapiturol nga ipiya duwausin nga apurimanan. Ilo nila kayong garitan ngay kapasyento kalo bagi. Tanghanak dati sumikul. Sang kuratana do ko jual. Papasikul ngay tanganak. Subu-subuhom. Ay asaro ngay kapigogoli sawo. Ilo na ngay kayong garitan dati tanganak nga angakaul. Amo kinangasunudan. Nga. Mahita ko no soro dan tok masikin ngay ta kumatitin atopot ko piya ila na lobo kapuriman ta kano patila Daud piya sebagai sangulo na raja kaila na sila baka raja isya naurapan mangko di pigusa-gusa magako ni siya masikin ay siya magakon ta kaya sangulon piya raja daulo na gini dati pero nagiring kita ipakit. Nga ilo na atumbayan ako pagangatan na pulat. Ayato kalimpupusan iswang Mazmur 40 ilo nga magangat dati dumumurimon. Isa ito kat idapan na kinarahingan. Ay so to kat ti. Kusung. Kusung to kat idapan kinarahingan. Puji Tuhan to popola si siya dati damot. Palasay ito ko na kinarahingan dat kanununuay kinarahingan na pinapolas dia tamaha kay kinarahingan suway ito ko na mati iyat ito ko na tulun to kati bagi palasay na kinarahingan hara di tuntutan kinarahingan tamaha to ka disyo ilo na dadi lat papapurimon dati iyati ng pati nga ay ngarit ako matiti masikin to ko nga puji Tuhan tu nanuan to kinarahingan da peluang memurimon idit sekiranya isuang ke material kahaharan puji Tuhan tu kombal to sumakay karitan ang sonong-sonong haro bosikol haro mutu haro koritan ang agayo walay nga ang lumis puji Tuhan to kapuriman to kay tiade nga inapon dahit hartad agayo kapya di popiso soryan dati nga pinuhubak tinahak kinarahingan tok sangkura piatusin ay kanu mamalik pinuhubo ilo ni hartad agayo ilo tinahak dati bo agumo po titahak kinarahingan nga hilo nagi nga papapurimon na dati sangkura kapya kinugayoon dalisi kinarahingan kumadati ila piyang pagagamaan dati. Okay. Jadi kago dat binaras si Raja Daud no kasyo. Sandir isyad mingkay laylah dat no kadaw. Nga iya na pa'y kinarahingan mangintong doho. Papasanang sanang matudig ginawi sila iya na himanguhop doho om papaydu doho nailan datid iksuang kaposyen agum ko garitan agum ko boling kahangan nga ailan dati kinarahingan umiyentong dati akon naka paingintang isyo manguhop papaydu nga kadang-kadang matid hata ka opurimanan agum mo ipanguhupan na kinarahingan nga ata kay apurimanan
milah na padam iri pagi purimonan to kono kasari. Miagala iti nagi pinuhobo nga nakura to oray tanda timonikid kasuabonat sangim pasih to ko kasari ka. Nga ilo na dal paganga tanda tilod mamurimon dat titahak kinorahingan kumadati. Gisam na padi minimpun to ko dat harakay sisan dat sumambayang amin susuab. Ilo na lo papisasar yun natin tok kung sikaw to sangim miyaw sangim pasi panimpunan na badalad mamurimon to ko titahak kinorahingan kumadati. Uji Tuhan to kapuriman I will go ngay to konod aruhay na talutulan na kapuriman to kon sangim miyaw kasari to ko. Jadi harap-harap po isay na ko yung magalisun. Isay na ko yung magalisun ito nga house ngay. To kom nakataubat ta kano mamurimon iti pinuho batin hak kinorohingan ki. Ito nga gorot mo datusi. Nga gorot mo do ongomis. Purimonon to ka na mati ka pasiyan na tinahak kinorohingan dat. Ako na mati ka painghino kasari iti ki. Akito nagidati dat harohot pamalugot-lugot mamalugot-lugot ikadawi daw dilo gira ja daw no kasya ilan na paborasi siya managulo ka ang kuno pahalo nga apoy la anom uhupan mo ngan manta daro ito manguhup doho ipapaidu doho ka managulo na bulat tila bo ay la anom manguhup kada no ay kalambat ka miyagal manulis takod surat permohonan do YB papasa ni YB oretan kasari paingkurot ako manulis surat permohonan hiri napakampokon no kadati kung sikaw to ay landahid manguhup katit pakianuan dahil untuk karayat ka iya di mati ipangalimpukus ta ka di suratin digi hapoy lan na manguhup nga ngon naman ta dati sa gulanod ay landahay manguhup katit ka psychology bugalod otopot ka piyo bo jadi inday waibid manguhup nga tok opinduduan da ginaos yo dat katumbayaan na pa nila tulun-tulun ko nga kailan nila manguhup ako ka man nanda siya sainay nga kada di kay nga tay har dua sign ino pay sign dati so nga sign na tomod ino pay sign dati so nga ikalulusan ge atirik galo ay bisumono bo haray pamatid digi haro ka jadi haro hila kamondat pamalugot-lugot marayo mononsog gi makadaw marayo nga mononsog miyagalot contoh laki haran na makiwang sekurita iho nga ay sibuk kuno-kuno ka piyahom kumbala nga ibo kumarja dong tuong bo piuhat-tuhat tanda di sangano ako kura na di ka aya apo na siya po ikang palan-palan bo ka palan-palan ka nga mira mo ti mamuhat maminsuho igat yan di mo nang sagi po muhat na diyan kasuabon muhat sadapon muhat suhab kasuabon muhat yo din na po kampokan po bars nga ay palan-palan bo ka nga manikid suab manikid sadap imamuhat mo nang sagi apa kay to ka rin ay miyang pay kinarahingan miyagal na polat oritan ni Raja Daud apa kay dati tiyod digi sa guluanan man ta dati oilan na dahil simbaran na ti sambayak ngon iya diyo ilan na po di ayat pasal 40 sayraan po ngon pawaya o ilo ko mo yan dat portobatan
Papakita dat ay kapurimanan do kaposion di siyo sendiri. Miagalo kadaw dati. Kapuriman to ko dat osadu kuma kinorohingan, kadang-kadang kapuriman to ko ahino kinorohingan. Kapuriman to ko dat miagalidit hino nga ahino. Iya din lo kapurimanan to ko lo ki. Tu ata ko giya ko kito. Sira na pod oraitan dati ilo pertobatan nga mangigit rati dat ikaposian dati osadu mantad kinorohingan minin somok toko. Noraitan nagi dat kinorohingan na pom hinakasari. Hinomangintong, hinomanguhup nga iyate nagi asaro do min sadu. Jadi sira na podid kataubat toko nga kano to kad min somok. Sumuandi min somok kuma kinorohingan. Nga soro na dati okon nagi min somok to kinorohingan tok gumumu nagi mati pagumbalan ki. Paing kuro kayo. Iya di mati dohod apurimanan. Min somok to nagi kinorohingan okon nagi gumumu at pagumbalan awayan dati. Nakuro to iya di. O gumuot kaantakan da awayan dati ki. Isuang kakoposyon, karaja, pangakan-ngakan, pagindalanon, o gumo na pa awayan dati. Miagalit ti kay sisan dati min susuab ki. Ino po hit, iho sendiri kapuriman lah. Ino po'y aiso po pagisisaan datin isuanggot sambayang misusuwab. Milo kumodop, gisang pukul 6, pukul 7, kasuwabon. Nga sayra no podharo, sa kurang-kurangnya pukul 4 masih oposik. Paling kurang. Itu poposadia kalau pelajaran, sakira nakasadia anu di kosadop nga, ay mesti deman kaguwaya ay ongoinsan. Mo'y ay suot olihuan. Kadang-kadang nod kumaw sa sumandak. O kan bandod at nuridi. Asam bulok na mintang ila pelajaran. Katakan do video call nundo nga mintong ka nagindo ka mintong ka doho ka. Nga ay sa namilad ay pakuren dati di bulan 3 ay bulan bulan 3 bila tirik no 3 bulan 2 edi nga pintangan bulan 3 karikot bo umbalo di nga belum nakurir itu nakarikot 200 lebih 260 lebih kari di takkan do itit siaran langsung na nakanaik kata soroku. Mau tidak mau tuh kau basan ko dahayam pagihupan na bil. Jadi muka di don nanggiris ay kapuriman ko di hardi kapuriman anu iho matu di pasalti paing kurap ya nga pagogoyo na di daw pinamarukot. Haharo na po, nupo. Panampakay. Iya po, didit mo nikid kaswabon. Mangka, no, mangayon, no, did rasok, Subu-subu, haro di grup dati. DM Telegram, DM WhatsApp 123. Aruhay na kontok karikot 4. Haro piro-piro popopano ni DM 3. Gara-gara ada haro grup dati sigagad iyo kayo nga kampay nga di isuangat pagi baras-barasan ki.
datah nga tumamba ilo nulo iswang gagurup to ko ki sorohon na datid sigog kamutin na mintala nga masaalad iswang gat grup WhatsApp to katis kago sa gulunan man ta dati haram mo ti kanta kandat sigog kam mintala nga masaala sorohon to kanarigi iri pagid milon na po magirati-rati to na po ti harohit terutama na DM3 asaru na dahara keluar masuk pay na hari sumuang sumuliwan gi hari aku kuaan nga kada ko kukuaid harus sumuliwan tu pagangatan dati sumuang memakai to kadiling kemuan pa nga bebas sumuang bebas sumuliwan haran na po yung maki-ed ho nga ay anuan ko yun ha risikod sumuan ula sa kira na pod ed ako nga risiko ko iyo nga haran na ritid buat hal na po itulon isay pinupasuang kisilo kamuti do ko okay? Jadi paingkan lagi kadaw ti portobatan mantad ko nakobortobat tokod kumakinorohingan purimon kadati nga agumo imuti kaboling kahangan awayan dati mantad ko haratit siaran dusun tokod misusuab iyo nga agumo kaboling kahangan ko nga puji Tuhan aruhay na di talutulan miagalid dit no basanan na di bo musik nga tok pukulampat posik nga harga mo musik di yo kayo nga haron ay may WhatsApp nga pag isa mo mamanggil lagi haron na po ilo na dala pinting ubasan to kalobo sera na ko bortobat to ka kumakinorohingan nuno na po hit adati ko ubasanan dit apo na ko tobat nga pinting ubasan to ko no ino po hit apok ako po na ko tobat pangakan-ngakan nabora tutunan ng paingkuro na ko tobat ko na po nga pinting ubasan nga diri ako po nakotobat tulandat nga aiso sera nakotobat tulandat nga haro ako po nakotobat magalisun kotobat ko na di nga ako di magalisun moy kosong kodud ikombolutan nga man ko di kaguan way nga paingkuro kod monolak paingkuro kod moy ahilo asindualan ino po ngon na ko pasan dateri nga paingkura kod mangimbayat dilad ilo nga katanod det ralan dan winayaan mo okay. Kada no pin Saul okay. Sayra no po kabortobat ako nga patahakon to kinorohingan det paimpano ko pasyon dati nakuro sugatan to na kinarahingan dat isyo na matiit milom mangintong dati isyo nagikagwi no kadilo milom manguhup dati milom popaydo dati unsubon to kanisyan kada no kolokot kanto tu iyati no pati nga naratian dati aiso no dati ti kuasa bo paingkura kaya kawi haradimat paingkura itong pinay Elda Endro haro dimat no di gulupo gi. Ino po dimatan po. Tok ay si podos si. Katong kiaday na gidi dimat. Atagu na di ngay di. Ilo na di lat korisan to kolad aparlu ako di Tuhan ka. No ka di Rasul Paulus. Katari mo kabortobat ako nagidi. Ako nagid alomo ako kasi. Di matan to kok di gulog kataubat ka na di nga otagu ka na di nga iswang ka kolomokon hiri nagid iyatin po nga ogirot to kad iswang kinarahingan kapuriman to kad isay to ko moy no pod ay ino paday pagangatan diti nga moy dahada ino po hit portobatan dati nga okon ko alang-alang
kada takonod alang-alang ki nakuro sira nepot alang-alang pertobatan dati it amo nepot amo manu kopyo nga inapon dahit pertobatan di nga kawaya to ketika mondet kegagalan ilo na mati pimpay paderogon idi uhang nagi dirogon dat iati na po nga angaratu kago nakuro sakira na po aratu to kago ina pa'y kaposyon dati nga lobi kasusa lob no kadida malayo di lobi taruk kamantadit kumoinsan sa kiranad aratu to kakago isuang na pod Matius 12 ayat 43 gisam 45 nga anu kadhilo miya galin na sugut to kanalo nga ay bosala ilo gi Matius podam 2 ayat podam 3 kagulian darod arat sera pa sumoliwan naro arat man tadi tulun nga moisyo pimpanaw diri kinayanon dit nangadaan magihumbotionon nga ay siya karuba ayat 44 omobor sunod siya gumuli ako matindad hilaw walay di tinangkiadan ko guli isya nga nadapatan isya inapay walay di nga ay sasuwang naimuhawandat aborisi aulud ayat 45 saliwan na di siya pagangat kagut turu orod it lobi karaat kamantad ka iyaw suwang na di alam minundorong kahiri kan kalim pupusan na po dit kantakan ditulun di nga lobi karaat mantad ka kasalimpunan paingka nagimati kasili umadit angkatan yang jahat ini bah jadi kada takonod taubat setengah-setengah ki man takono pohom panuan nagya kapay pertobatan kinarahingan na pom ay kombalat olokot domong uhup dati iati nagi min lokot rumikat ako makinarahingan ki isuang dat ay kaposian dati tumbaan to ko dat agumo na hot kabaling kahangan no rumikot intangan to kano pohit tulun-tulun di bor iman dinang katalib kemiagal kay Abraham ikaw mo yan da bapak rohani piya mo ti siya ki agumo imati kabaling kahangan ikaposyan kumoiso nuno ay sa tanak ikaw mo na bapak rohani ida sa kirangan dati ingguasay pasunsurian ng dati kaposyon isya di nga harohit tulun daw di ba ihamba-hamba daw nga magigogogol Daud sendiri inaurapan na kinarahingan sebagai raja isya nga agumuit kabaling kahangan da kaposyon kombal na ngay dahar masaalad ti karuhangan mamatay no nakapamatay no baritir di bagi tanak nga napatay gusa-gusawon pengkure Stefanus sebagai pananu de kinarahingan di komoyendet no panu do roh iman napatay mati siya okay? Miagal di Rasul Paulus sendiri kapasyan na pasyam mila dati kumanda miyampay Romo sumakay kapal hilalaut ay paraw ko nunong kumbalin no rias mangilo ila na kapasyan di siya okay? kapasyan di siya di amo po na kabartobat ya di asanang nagi bantug-bantugan ni siya kabartobat na di siya nga gusa-gusawan na tulon na mangumang
Gisam mo doon apa kau mo ni tulun ni Rasul Paulus ana hino menentang gedong kinorahengan ajaran ka. Gisam doon kadang-kadang iati mah aku nga kaboras itiad di. Paling kukuro Yesus sendiri. Yesus pia nga lagid agumo kabaling kahangan bahkan gisam napatay pinatay tulun. Dawlo nagilid iati itong pinay ngay. Isa ito ko iatit di. Sedangkan do ilet beriman iwoyoon isuang rohani bahkan Yesus sendiri agumo mati kabaling kahangan na isuang kaposiyon. Iati isa ito ko no. Man tadi di ilo na padadi kapuri mandet isa ito ko nga ilo na dahot pagangatandet ay pelajaran dati dabay no kinorohingan no mati imong intong dati isiyo na manguhup dati isiyo na ipapaydu dati ilo dadi lo kapuri manan to ko lobo may dad iati no pa nga akon nagid sumondi to ko kumakinorohingan perlu dati dot ingaton sayra no po bertobat to ko irogon nga mati kumadada ki magidu ni siya ditaruhay apa alaid guli kago sigog kay magigogogol takon igerja ki iwago pa ko taubat nga tumampus ngay kago det kagulian di rogon isuhanggat kay sisaan dati iti tongo dusun kay sisaan na sumumbayang kaswabon sanong-sanong takotit sambulan, 2 tulan, 3 tulan. Pumati ayla anam ako kurah takoti kumaapat tulan, kumolimo, kumoonom. Boleh jadi papipirion ta kapadiragan palalagasan palalo ba pagugumuan pala kadiragan ki. Pumati aylan. Iyo kadaw tinga ayla nung pengkurang. Isiyo no matilan mimbalangas kasari manikid suab kana po siyom. Sakit tagi digulod. Linongohon nagi dila nga ginandason to kenggorit tumati jadi mantadilet kakitanan dati keposian dilet orang-orang beriman di lain bahkan Yesus sendiri nga harodadi kapurimanan dati det ay sumodia toko det tumoguang iti timpu-timpu do orikot ano po nila nung ako kuro dahod awayaan nga ino po hit pagangatan na pelajaran dati kasobon bay no nuno bertobat minsomok kasari toko makinorengan isiyo no hit mangintong dati isiyo ne kano dat manguhup dati papaydu dati ailan dati dat isiyo olokot alambat demontok dati iati nagimutitit milambat-lambat tarumikat kumakinorahingan ki apurimanan na datid haro nay oporlu datid man tangkiaday tu akapian to kodang kinorahingan nga tunggulah ujung tahun ka orikot pa hari jadi ulah ka kaubasan pa dati nga hari jadi sumimban lagi mimpun nga kasumimban ki koy on taon hiri na papintamon da nga ito nga kain-kain dat it tanda kakagyan na manimpo na kaposyan da wago kada to ka na anda da hari jadi kada na anda da 2002 da sumimban sayra kapuriman to kad oporlo sumimban hiri na timpud paling gat kangam da sumimban to kad bertobat to ka kumakinorahingan sigog kay dat iti no matitimpu da dendo ino kapuriman kad iri no hat kalungungan kadi da mololahing ki haro na pa'y kapurimanan no ano tumboyoon haro nanday kantakan nga ayan no kalungong da gyarid dihoy ka jadi kada dati anda da gisamo ka boros to kad no kalungong ada ka sayran no retan dati kaswabon na bay no tumobat to ko no kada ko no po boras at suwab-suwab nga harakantakan no kalungong adagay boras sisiyo ka dondo to ko dati tumungag to ko
da tumaguang nuno pait pagampuang gorogon. Noratian dati sayrat tumaubat ako nagi nga ako nagi gumumuot tu umbali rogon kumadati. Nga popopiri pamati siya di timpunan ki. Kaubasan mo tirit di. Naretan galo di Matius 12. Sayran pa tumaubat ako nga nuka tumangkiad di rogon. Nga singguli-guli mo ti siya. Miya gali di manukot maganday ki hilo nagumuli nakago. Ilo nakago hit ingaton dati. Wago to kon nakatobat. Alumis hubungan dati sa sama anggota. Sigag kana pod ang isang taon pagigogogol na di kago. Nakaguli nakago rogon. Kaadaan na po didit. It nakabortobat di muratag di kago siya di. Halo bikaraat ko it hapon nakatutun na kinarahingan. Tok isay na ko tiyad di guli ko na. So kira na po hara ipagilitan natin iyo di ki. Sigag kay pagigogogol. Tok taubat ta kana kama guli ta kana kumakinarahingan. Mila na po may babas. Iti kantakan na awayaan dati. Sa kirad o gumu ko piyo, sigag kay mintalang kakapanganakan to ko. Nakura ko dito, Tuhan to ano tulungan. Kadang-kadang mintalang ginawa to ko tiyad di. Ginumugumu pagumbalan dorogon, sigag kay dahara ginawa to ko tiyad di. Nga, umbalan do gad no kadi Ayub. Sa kirad na po magumbali siya doho. Mimbulayo kumiagal amas kasi okay. Yati ka daw nga iyon lo tako na da. Sayra na nakataubat ako kumakinarahingan gumumu di pagumbalan no kadati. Bah, okay ka. Irida iho nga iyo didaman ko nga ako no karikot eh. Sa kira na pod hari pagumbalan na karikot ki. Nga hari ko purimanan dati dot karikot ti pagumbalan. Bah, okay ka. Itid di mo. Itid dit ay so po dodo si. Karigat pagubalan so nga. Okay ka. Haro kago. Okay. Tagwangon kuno poti ka. Iyadih dahit rikot ihot secara pribadi. Iririkotan ko nga. Ay, susah. Imoti mo marikot itid di hoy. Rikatan tokod tuumbalat pamagunan ki. Mandadandad tokod no. Pamakaguti ka. Pian dadandad kaguhit korikati pagumbalan dati so. Wah. Tagwango. Manda dandad kagud harak no pamakago pagumbalan ti rumikot ka. Harohit vendo winansay ko diwago. Arto Ford. Uy, chariwet ti engine Ford. Isay na ko korita Ford. Di taon lalo pa rin. Konsay head gasket tumin sa wati waig mo. Gumulok. Ka-jem kaguhot. Karansap. Konsay karansap. Ka-jem kagu kemshap. Tok. Kang ko di sang anuhom. Nga dala ni kada ISM ni kinanguboras ko bo. Amanja na kabeti karita anuhoy kang ko siya. Haratiso. Mimbulay tiso. Haratiso. Mimbulay tiso. Nga ina pa di hikalimpupuson na di tok nayay na di ilmu. Haramimbulay no kadi. No pamakaguti ka. It pintong intong pianda dan dadim no kagumimbulay bo. No pamakagumintalang iti masalat ti. Harum masala kantalang asalasay pianda dandad no pamakaguti ka. Karikot takano pada nilai rohani dati adihom tok ikomondot o girot takano mo tidadi gi magandad dagid harakago pagumbalan do rumikot. Iyati no patihom i mada takano gid haratu umbal rogon do rumikot bo. Nga sakira no po gisombot mandad ko di harakarikatan kago pagumbalan tok koy. Komondot
nako pensonde nako pia kinorohingan na tiyo di. Iya tinapati paginadahan dati tu umbal lorogon isay di mano. Nga sakira na po gisambot katama kod piandadandad no lagi pagumbalan no rumikot tok ogirot takanto tiyo di. Manguji no mati ko pa kamilaan ay tiyo di. Iman dati nga ujian ni. Nuno na pa'y pagumbalan no rumikot nga irin hit papakitad isa ito ko paingkuro ko karalom ko girot to iman dati kumakinarahingan. Okay. Kalimpupusan. Parahiyan ako didat ay mangimbulay la isa o tulisan la hitid pelajaran dati bay no. Nanud isuang dat buku Hidup yang Terbaik muka surat 338. Iti na pokaposian da tulo na Kristiyan nga iso o pergumulan. Ako di karati la pergumulan. Iso o pergumulan. Iso it pertimbangan dat nagalat tila gumibang ka iwanan di lemah bulok ki. Om nagi iso o pagindalanon. Isuang kapisangadan aiso at kebebasan. Ino po hipaburuan dati nga apat kasabaron. Om nagi ino po hit paindalanon dati di nga amu da ampakan. Om iyati na pundo nga kagampot takodit kamanangan mantadet pagumbalan dorogon. Koing kakatan de Christian mandati ihumo miampai kagarason dit amu ala om patilambuson miampai di komoyon dit otopot kopio dat aiso nobohiton. Mantap mantul kagadi dondo digi mantap betul ka mantap mantul. Pagangatan na po di dilalay tang pinayngay nga iti na po kapuasyan dati sebagai pananu da kinarahingan. Naratian na dati o gumuot pagumbalan. O pagumbalan isuang nga pagindalanon dati sebagai pananu da kinarahingan. Om isuang nagid peperangan pisangadan iti nga ay sa ikamuyan da kabebasan. Kamuan na pula ay sa kamuan kabebasan nilo nga it ata ko kaidu bo. Haharan po pisangadan dahiri. Ay sa kaliwangan. Om ino pa dati himandati pendalano nga patilambusan na pa dati perjuangan. Perjuangan dati da suma po kabalingkahangan isuang pamagunan. Miampay dot kasabaran dati. Om sayra na pod katilambus dati usaha-usaha dati di nuni buruan dati isuang garohani nga irinon dohit papalantoy dati papamanang dati mantadat pagumbalan dorogon. Ilo mo tidadi pagumbalan dorogon ilo nga o gumu idagi milo pada dati man imbulaya yung nununo pagumbalan dorogon o gumu tok ilo mo tikapya ta gumulo hari pagumbalan dat aramay haro nagi pagumbalan dat kasinduol nga kagumuan no aramay kakitanan lo pagumbalan dorogon ki isay di wawongon dat tumanu dorogon dat ano aramay tu umbalis yo at tumbayaan ako ailan nga idati la tu umbal dorogon lo bo apurimanan nga idati magisusuay na pohit ralandi rogon na mangimbayat dati harohit aso nung pagumbalan harit apangkal hari piguli-guli ilo na hikasari-sari mamaratu dati. Jadi ina pa dihit I will go dati da kasuabon na bay no nga ay sa nasuay sumuan di kasari ta kanu pa kumakinarahingan
kapuriman nan datid iswa nga karohanian. Aporluhi datid sagulunan man tada sumuano. Sekirad asanong nakapasiyan dati nga pamusarahan na datid ako kuro ako mati kawaya na tiyati ka. Sekirad kapuriman kad ki haro-haro, kaya la. Aporluhi dati sorohan dat ako kuro ako mati masikin ako no ka. Sekira masikin to ko nga aporluhi pamusarahan dat tok ako kuro kon madati kaya ako no ka. Mantad ko monagulo hi Raja Daud dat mamusaraw. Hila na dahara kayakinan di siya tumagwang la kapasiyan daw. Iyati ka daw nga sera sa guluanan takod ako kuro kon matid kawaya pagumbalan da tiyati ka. Kau kita takon na po wakan da aratod iswang pagumbalan minta lang ay ginawa datid ako kuro na madad iyo ho akawayat tilo ka. O sa guluman tad dati paingkamping ka nakanta daman ko ka. Jadi puji Tuhan mantad dat pangahakan na kinarahingan. Kailan datid ay kinarahingan kumbalat olokot da manghup dati. Harohot disiyo da panguhupan sendiri. Haro timpu disiyo sendiri. Milo padati kemudian dat ila na patimpu da kinarahingan nga misteri kadaw. Harohit makianu sambayang dondo hit anu. Pakitulong to kinarahingan da bahino taon dapan kanu nagidati. Ila na misteri kadaw let timpu da kinarahingan lo bo. Jadi iya ti na po kada to kono ngay omitet min misteri dati na po kapasyan iti hom it apilalan na kapyo bertobat to ko rumikat kumakin narahingan ay so kamo na misteri kada to kono ati pin misteri kapasyan no padati om it inu kadi ay so kalisok nyata lebih pun dat idapan da kinarahingan. Jadi kau sikaw da kinapagyampayan natin kasobo da bay no. Kada ko nun pin misteri suab asadu na katangkusan painsanan na bansa suku bangsa pelajaran natin da suab manta didi kano miyampay tak pakago di konsikahan production maya dat pangalimpupus dati ti pelajaran nat kasobon bay no. Magsusuay katapulimanan Toriri mo datang sinuwalan Kada katongo haruson lihon Haruson lihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korong mamodi Ay soko irat sinunod kadang katongo Yesus na sondihon Kanaw sumambayang kinarahingan isong kerjaan sorga kasuaban iti ang sikaw yahay su nakapuriman yahay aporlo yahay sumon ni kumaya agumo kabaling kahangan da awayan dahay na iya nakasariit
Bantugon om rikotan dahay. Pwede ni hemantad ang insanan at kabalingkahangan pumugunan. Uhupan mo yahay, isambot ayahay kapuriman at pasangulunan. Suang tindalan. Kung sikaw nagi mantad doon, pangupan mo, suang tindalan at kapasyan dahay at anong dahay na. May nuno na po awayan dahay, na ano dahay doon magindalan, miyampay ito pagiratan at katumbayaan, itong ano diya. Ampunan tayo sa nando, sa dahay Tuhan, tinasaraan dahay kepada Isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amin. Yesus kasasarit korongo momoduli ay soko iwan sinunod daw kadagotong Yesus lusol dihon ay soko iwan sinunod daw kadagotong Yesus lusol dihon kadagotong sandino di Yesus. Okay, kapisanangan kasabon kumadati din sanan, hinakaw po, sanong-sanongon datid papaindalan dat buru-buruan datara rabay na.